Lugupeetud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilased, lugupeetud õpetajad, külalised. Eesti Vabariik tähistab homme oma 100. sünnipäeva. Eesti riik, see olemegi meie, kes me siin elame ja tahame siin elada. Meil on täna võimalus öelda uhkusega, et kui me ise riigist hoolime, siis see riik hoolib ka meist. Meil on täna võimalus saada tasuta kutseharidust, saada tasuta ümberõpet. See näitab seda, et meil on võimalus siin areneda ja turvaliselt elada. Keegi ei ole öelnud seda, et meil on kerge, kuid kui valida õige tee ja seda teha ja käia õieti, siis on alati võimalik jõuda oma eesmärgini. Turvalist ja ilusat Eestit meile ja teile kõigile ja ilusat Vabariigi 100. aastapäeva. Дорогие ученики Ida-Virovского профессионального центра, уважаемые учителя, гости. Наша страна отмечает столетие. Я скажу наша. Мы с вами и есть Эстония. Мы можем сказать, это наша Эстония. Все жители Эстонии, все граждане, которые живут, наша страна дает нам возможность развивать и стабильность своей жизни. Наша страна дает возможность учиться бесплатно. Даже наша страна дает нам возможность получить профессию бесплатно. Днем рождения Эстонской Республики я желаю вам единства и понимания друг друга, чтобы мы могли делать свои дела спокойно и уверенно. Желаю вам всем удачи и красивого праздника Эстонской Республики.